Poštovani, dobar dan. Ja sam Kristinka Selaković i predajem na Pedagoškom fakultetu u Užicu i zajedno sa svojim asistentom i kolegom Aleksandrom Mitrovićem pisali smo rad o upotrebi virtualnih muzeja i galerija umetnosti u nastavi likovne kulture, a sve u cilju očuvanja kulturne baštine kod dece mlađeg školskog uzrasta. Zapravo, mi smo u radu razmatrali i isticali potrebu i neophodnost da se kulturna baština jednog naroda približi učenicima kroz virtualnu posetu muzeja i galerija. Osim porodice i društva u celini, obrazovanje i ceo školski sistem igraju veliku ulogu u buđenju i razvijanju svesti kod dece o postojanju i očuvanju nacionalne i svetske kulturne baštine. Dete se još od malih nogu upoznaje sa svetom koji ga okružuje i ako na ranom uzrastu bude imalo priliku da se susreće sa kulturnim nasleđem, umetničkim delima i kulturnim sadržajima, ono uči o tradiciji svog naroda, ono će verovatno postati čovek kada poraste koji ceni i poštuje svoju kulturu, ali i kulturu drugih naroda. Mi se ne rađamo sa svešću da postoji kultura i kulturno nasleđe, ali se tokom odrastanja susrećemo sa umetničkim delima i spomenicima kulture koji ukazuju na to da je kulturna baština nosilac identiteta, istorije i kulture jednog naroda koji treba čuvati i negovati. Samim tim stvaraju se preduslovi društvenog i kulturološkog razvoja, međusobnog razumevanja, multikulturalnosti i komunikacije svakog mladog čoveka. Pošto mi dolazimo iz polja likovne umetnosti, smatramo da je nastava likovne kulture jedna od značajnih predmeta da se upravo ta potreba u razvijanju svesti o kulturnom nasleđu i umetničkoj baštini najviše neguje kod dece. Pored razvijanja stvaralačkog mišljenja i estetskog vaspitanja kroz praktični rad, nastavni plan i program ističe još jedan cilj, a to je osposobljavanje učenika za komunikaciju i izgrađivanje pozitivnog odnosa prema kulturi i umetničkom nasleđu svog i drugih naroda. Likovna pedagogija posebno ističe aktuelne ideje o interkulturalnosti, značajnosti i ukazuje na vrednost lokalne baštine, ali i nasleđa drugih naroda. Susret sa umetničkom i kulturnom baštinom za dete ima vaspitnu i obrazovnu ulogu, posebno u polju likovne umetnosti. Proučavanje kulturne baštine nudi deci mogućnost da razviju svoje sposobnosti povezane sa gledanjem, mišljenjem, slušanjem, reagovanjem i izražavanjem. Spontano i kroz igru, likovne aktivnosti pružaju neizmerne mogućnosti za kvalitetan susret sa umetničkim delom i kulturnom baštinom. Predstavljanje kulturne baštine deci, ohrabrivanje dece da kažu svoj prvi utisak o doživljenoj baštini, zatim usmeravanje i naučavanje detalja, upravljanje raspravom o sadržajima kulturne baštine i te vođenje likovnih aktivnosti bitna su pretpostavka za podsticanje dečje kreativnosti sadržajima umetničke baštine. Sad, pojam kulturne baštine. Zapravo postoje mnoge definicije kulture i kulturne baštine, ali suštinski ona se odnosi na kolektivno dobro koje se tiče svih članova jedne zajednice i tiče se svih nas. Baština je koncept svetske kulturne baštine koje je postavio UNESCO u poslednjoj četvrtini 20. veka i objašnjava je kao nešto što smo nasledili iz prošlosti, ono što živimo danas i ono što predajemo narednim generacijama. Reč baština, pogotovo u sintagmi kulturna baština, predstavlja nešto vredno čuvanja čime se određeni narod ponosi, ističe kao neizostavni deo svog identiteta. Baština je neiscrpno bogatstvo, ali bogatstvo koje je u jeku promena. Inače, to je ostavština prošlosti, nešto što su čuvali i ostavili kao vrednost naši preci, nezavisno od vlastitog htenja i zato predstavlja jedan od temelja kulturnih posebnosti različitih društvenih grupa. Dugo je bio ograničen na spomenike i umetnička dela, proširio se na jezik, na žive umetnosti, na mesta sećanja i baština može biti kolektivna, to jest građa od značaja za celu zajednicu, ali isto tako i lična, značajna za pojedinca, koja s vremenom postaje deo kolektivne baštine. Sad, osim škole i celokupno vaspitno-obrazovnog sistema koji jeste važan za razvijanje ljubavi i poštovanja prema kulturnom nasleđu, pojavljuje se ovde još jedna institucija koja je vrlo bitna, a to su muzeji.
i to su takođe značajne institucije gde se sistemski i suštinski može u okviru edukativnih programa razgovarati, istraživati nacionalna i svetska kulturna baština. Samim tim muzej, pored svoje osnovne uloge koju ima, a to je da prikuplja, čuva i izlaže umetničke predmete i artefakte kao svedočanstvo prošlosti, postaje mesto obrazovanja i vaspitanja, a svoju delatnost proširuje u pravcu publike i njenim potrebama za doživotnim učenjem. Tako da sa svojim bogatim kolekcijama artefakata i umetničkih predmeta, muzeji predstavljaju čitavo bogatstvo koje se može iskoristiti u obrazovne i vaspitne svrhe, ne samo u nastavi likovne kulture, već i svim oblastima obrazovanja. Obrazovna moć muzeja potvrđena je značajnim sticanjem znanja, iskustva koje se postiže u njima i u interakciji sa umetničkim delom ili artefaktom deca ličnim metodama učenja stiču stvarno znanje zasnovano na razumevanju i iskustvu. Prilikom posmatranja muzejskih eksponata naglasak je na učenju i slike, otkrivanje znakova i pokušaj da se iz tog izvede smisao u sopstvenom duhu. Likovne aktivnosti koje se u muzejima i galerijama organizuju u okviru edukativnih programa na spontan i direktan način pružaju neizmerne mogućnosti za kvalitetan susret deteta sa kulturnom baštinom. Likovni i muzejski pedagozi imaju ulogu da podrže razvoj svesti kod dece za očuvanje kulturne baštine izborom umetničkih dela koje su primerene uzrastu i koje će deci biti u fokusu interesovanja da mogu slobodno i aktivno da ih posmatraju, istražuju, doživljavaju i na kraju da ih vrednuju. Podsticanjem učenika da posmatraju i reaguju na umetničko delo ili muzejski artefakt utiče se na kognitivni, afektivni i psihomotorni razvoj. Sad, ubrzani tehnološki razvoj već odavno utiče na sve aspekte života, pa tako i na obrazovanje. Nove tehnologije su deo novog vremena i predstavljaju alat, odnosno sredstvo da se dođe do nečeg boljeg i ne samo u oblasti informatike, ona treba da bude sastavni deo i u drugim oblastima poput umetnosti i umetničkog delovanja. Ne smemo da izuzmemo mogućnost koju nam pružaju, jer se sve prožima, pa i tehnologija prisutna u svemu, a na nama je da uključimo i naše stvaranje u našu kulturu. Tako da sa razvojem savremene tehnologije i pojavom interneta i na web portalima, veliki deo muzejskih i galerijskih zbirki postaju dostupni u vidu virtualnih postavki na web stranicama muzeja, čime dolazimo do novog poimanja ove institucije i njegove sve veće dostupnosti za širu javnost. Tehnološka informatizacija podataka pokrenuta je sa ciljem očuvanja kulturne baštine i omogućavanja njene obnove, kao i pružanju obrazovnih resursa. Sam koncept virtualnog muzeja može se mešati i sa drugim terminima. Neki od njih su elektronski muzej, digitalni muzej, online i muzej cyber prostora. Takođe, virtualni muzeji i galerije mogu imati dva različita značenja. Jedno je digitalni muzej i galerije, što podrazumeva elektronsku kopiju zbirke koja fizički postoji, a drugo se odnosi na imaginarni, koji se nalazi samo u virtualnom prostoru i nije osmišljen prema fizički postojećem prostoru. Virtualni muzeji i galerije se mogu klasifikovati u tri kategorije. Prva kategorija je u stilu elektronske brošure. Ona za glavni cilj ima da predstavi prezentaciju muzeja i služi kao marketinško sredstvo, gde korisnik ima pristup istoriji muzeja i radnom vremenu, što su u stvari osnovni podaci muzeja. Taj prvi koncept čini najveći broj muzeja koji imaju na raspolaganju manje ili više informacija i te informacije zavise od ljudskih i finansijskih resursa. Druga kategorija predstavlja detaljnije informacije o instituciji i zbirci i ona se često naziva muzejima u virtualnom svetu, jer poseže ka virtualnim posetama. Takva vrsta virtualnih poseta nalazi se u bazi podataka i tiče se izložbi koje su privremene i više nisu u fizičkom prostoru i one često imaju mogućnost vizualizacije u 3 dimenzije. Treća kategorija, nju čine interaktivni muzeji u kojima se pored moguće veze između virtualnog i fizičkog muzeja istražuju elementi interaktivnosti koji uključuju i samog posetioca. Virtualni muzej reprodukuje i neke aspekte stvarnog muzeja, uključujući publikacije, izložbe, audio i video vođenje kroz izložbenu postavku, kao i kupovinu suvenira.
Po pravilu, virtualni muzej se odlikuje mogućnošću interakcije i pružanjem povratnih informacija od strane posetilaca web stranice, tako što im predstavlja obimne reprodukcije muzejskih eksponata i prisustvom trodimenzionalnih virtualnih izložbi, što samom posetiocu omogućava virtualno putovanje kroz izložbe i prilagođavanje njegovim ličnim potrebama. U koraku sa razvojem tehnologije, muzeji takođe menjaju način predstavljanja eksponata u digitalnom formatu i tako virtualni muzeji umetnosti postaju savremena multimedijalna istraživanja. Takođe, neki od razloga zašto muzeji treba da koriste internet su taj što internet nudi brzu i praktičnu komunikaciju sa javnošću i putem interneta muzej može svoj potencijal da predstavi svetskoj javnosti. Virtualne izložbe mogu pratiti izlaganja u realnom vremenu i takođe omogućavaju pristup materijalu koji inače nije dostupan. Takođe, internet nudi alternativan i jeftin oblik pružanja informacija i samim tim privlači potencijalne posetioce. Takođe, postoje i 12 važnih funkcija virtualnog muzeja, pa su neke od njih te što virtualni muzej stimuliše osobe da pažljivije pogledaju originale u fizičkim muzejima, usmerava posetioce da brže pronađu određene reprodukcije i eksponate, povećava svest o ostalim radovima i eksponatima koji se nalaze u muzejskoj kolekciji, ujedinjuje predmete u izmišljenom prostoru koji se fizički ne može spojiti i recimo prikazuje kolekcije na udaljenim lokacijama. Muzeji i galerije umetnosti sadrže eksponate i informacije koje treba iskoristiti u cilju unapređenja i školskog programa. Većina muzeja ne dozvoljava fizički kontakt sa eksponatima, pa slobodno možemo reći da su takve postavke pasivne i nedovoljno interesantne učenicima, jer oni imaju potrebu da direktno istraže različite mogućnosti eksponata. Kada govorimo o virtualnim muzejima, njihovo okruženje bi trebalo da bude zanimljivo, interaktivno, i trebalo bi da sadrži, to jeste da putem igre i zabave postiže kreativno razmišljanje i radoznalost pojedinaca. Poseta virtualnim muzejskim postavkama i upotreba raznih aplikacija mogla bi da unapredi nastavu likovne kulture i time bi se ukazalo i na njen obrazovni i kulturni potencijal. Veliku ulogu treba da imaju i učitelji koji će unapred umeti da pripreme učenike u vidu pružanja informacija o dostupnim virtualnim muzejima i da podele obrazovni materijal i zadatke pre i nakon virtualne posete, kao i da postiču učenike da takvo iskustvo vizualno prenesu na svoje likovno stvaralaštvo. Kompetencije učitelja koje podrazumevaju upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija, pristup mrežnim vezama, poznavanje muzeja i virtualnih muzeja, kao i odabir i primjena sadržaja koja je primerena uzrastu, su presudni faktori za produktivnu realizaciju nastave. Kod nas postoji određen broj muzeja koji imaju razvijenu virtualnu posetu i online programe koji su primenljivi u realizaciji nastave likovne kulture u mlađem školskom uzrastu, što ćemo predstaviti u radu i analizirati neke od mogućih pristupa koje se mogu koristiti u nastavi. Hvala vam na pažnji.